Okay, let's go. I pozdrav ljudi, šta se radi? Evo nas malo, htio sam da vam pokažem ovu, ja ne znam šta je ovo, trska ili već neki polubambuščić ili već šta je. I sad sam ovdje nešto radio čistio i gledam, ovaj prošlogodišnji se osušio, nadzemni izdanak, ali okolo sa sve strane, ljudi moji, sa svih strana je, kao što vidimo, izlaze novi izdanci i ispod. Ali pogledajte vi šta je tu sada. Ja mislim da će na kraju biti problem sa ovom trskom, jer ona se širi na sve strane, ljudi. Kao što vidite, iz njenog matičnog korijena već se proširilo po pola metra sa svake strane. Šta vi mislite, da li će tu na kraju krajeva biti problem? Ja ću to sada ošišam pa ćemo ići na gornji dio da vidimo s druge strane šta se dešava. Znači ovo je takozvani pempas, jedna sorta bambusa. Sad ćemo ga ošišati da vidimo šta se dešava ispod, šta imamo ispod. Da ljudi, evo, kao što se dalo i pretpostaviti, skinuo sam ovaj prošlogodišnji osušeni izdanak. I evo pogledajte, vidite sada tu ispod, a koliko se to proširilo. Čak i na ovu stranu, ja pretpostavljam da će znači sljedeće godine to još više da se proširi i da će ova trska da zauzme baš veliki dio ovog ćoška. Vidjet ćemo šta se događa, ali idemo sada na gornji dio da vidimo u onom uglu šta se dešava sa drugom trskom. Dakle, da vidimo šta se dešava na ovu stranu. Da, identičan slučaj, ljudi. Evo ga, kao što vidite, ovaj prošlogodišnji dio se osušio, a evo ga, izbijaju novi. I ovdje također. Znači nova trska izvija, to znači mora sve da se ošiša. Dobro, to znamo što se dešava, to ćemo da skinemo. I evo ga ljudi, sad se jasnije vide ovi novi izdanci. Također imamo i ovdje. Dobro. To su neki početci, ljudi, radova. Ljepše vrijeme ide, tako da ljudi polako krećemo sa radovima. Tu je bonzai. Evo ga polako i ovaj hortenzija. Prebacili ovaj pusijek u vozdo. Mislim da mu je dobro mjesto. Ova velika sakcija je za sad našla mjesto ovdje. Štiri, vidjet ćemo što se dešava. Polako.
Vidjet ćemo šta se dešava sa novim danima. Evo, ovdje je maslina, nju sam malo potkresao. Danas sam još krečio jedan zid, moram to isto da odnesem u podrum i to je to, ljudi. Kao što vidite, proljeće se budi, ali imam jednu nedoumicu, ljudi, što se tiče palme. Ne znam da li će se ona oporaviti, ali kao što vidite, sva je sa jedne strane stradala. Normalno pisalo je do -40. Da li je zbog snijega ili će se to oporaviti, izaći novi listovi. Ostaje da se vidi ove sezone. Ako ništa, morat ćemo da je vadimo. Znači da ipak nije za belgijsko vrijeme, to jest nije za baštu, mada je prodavac rekao da je ona otporna na zimu. Znači to je vjerojatno bila lagana prevara, samo da bi se kupilo, ali 160 € izgleda bačeno u... Ali šta da se radi, vidjet ćemo ovu sezonu šta će biti s njom. Ako ne, vadimo je na jesen, mada ne izgleda uopšte lijepo. Vidjet ćemo šta će se desiti s njom. Možda i ne dočeka ljeto. Sve zavisi od nje, da li će se oporaviti. Ljudi, ovdje je bilo zasađeno prošle godine raznorazno neko cvijeće i evo sad već vidim da su krenuli neki izdanci. Vidjet ćemo šta će se desiti i sa te strane, i naravno moram da ofarbam još ovu ploču da bude sve kako treba bijelo. Grožđe još nije krenulo, ne vidim nikakve nove grančice. Vidjet ćemo šta se dešava. To bi bilo to, ljudi, kratak izvještaj. Znači idem još sada da sredim ovu travu kao što vidite, sa staze, pa ćemo da vidimo sutra još da se pokosi i da to izgleda malo kulturnije. To bi bilo to, ljudi. Pozdravljam vas i opraštam se od vas. Vidimo se i čujemo se u novim epizodama. Pozdrav, ljudi.